Kako ste doma? Vsi v dobro? Ja, otroci so v redu? Ja, vse prav. In kaj za jesti? Ja. Če bomo upali, kako kaj spraviti, bomo poslali ali prinesli ali kar bo, ne? Ja, da možemo še na hroba. Ja, pozdravi, tata, vse doma. Ja, moje sestre, sosede, vse, tata. Bomo pozdravili še samo pošteni. Zdravje, kako je zdravje. Se vidimo naslednje leto. Žalostno. Da se vidimo še drugo leto. Upaj, da bomo tudi še kaj. Sì. Opa. Io sì, Giovanni. Un pacchetto. Opa. Sì. Opa. Sì. Ništa. Via. Ok. Pacchetto. Eugenio. Antonia. Alfredo. Starosem. 25. Claudia. 30 anni. Mimien. Antonio. Il mio nome Giù è Max. Mimien. Ciao, sono Francesca. Ciao, è Buge. Io invece mi chiamo Mauro. Starosem 16. Ho 25 anni. Starosem. Franco. Ho 50 anni. 23. E mi chiamo Giorgio. Io sono Anton. Maria. Michael. Marietta. Ja sam Ana. Vida. Anton. Ja sam stara sam 22. Bogomir. Vladislav. Clemente. 15. Ja sam Let. 68 let. 30 anni. Lauro. Sono Celestina. 60 anni. Lucia. Stara sam. Ed in basso. Ivini e Susanna. Mauro. Io ho 62 anni.